Last 15 seconds. 10 seconds. Out. Out. Okay. Good, sir. Second question now on penalty situation. First up, Mr. Out. Banyak, napakaganda ng lamay. Kung yan ang sabi ko, hindi ko kayo yan, napakaganda ng lamay. Dahil pa ito kukuhan, dahil lang ngayon. Last 4 seconds, Pamuyo, 3 seconds, go! Next game, please prepare. Ready, stand, on ahead. Apa sinasabi? Kumukuha ko kasi kasi. Ginagawa ko yung kahihi. Apa deh? Si ano mga tawa? Beginning of the last and final quarter. Castellana, pasu, akhirnya. Satu Castellana. Pasu boleh, Castellana. Lari. Akhirnya. Ubana, pasu. Kisahnya, kamu mana? Tuh. Hasilnya, bukan. Hasil mana? Hasilnya, tuh hasilnya. Tuh, Paulia. Balito, Pasua, las calles de tiga sabe, Talego, tiga sabe, Talego, Upaya, terus berdepan, terus dibawa. Last 1 minute 22 seconds. Upaya kedatangan. Masuk Hamid. Terus Pahuya. Dan pilih sampai Pahuya. Jauh, dimana? Pastinya. Jauh, dimana Upaya? Jauh, dimana? Last 1 minute 22 seconds. Masuk. Balita. Harus baik,